Toj abri kablako kak lakal belaklag mo 2023 otzok schnaxil. Tibacht cholil yekil schnaxil tiqyol mam kyukil kwal kyojelejun schnaxil ate tojkohwil. Sumcham olchonde tejo nawal kech ersum tejo kumuha. Ajo schnaxilu otzahketo toshin schau tuntkhawil wachto tuwachshakin schau tesho abilu. Ajo schnaxilu matzeshkoit ashimjo tuntoktipu malkyol estuntesh cholil schnaxil kiesh naxal kyukil tal cual netnejel tkabin toshin kol motet kyagen twegin estkaqin kol tetnejel kloch schnaxil tunsin akekwal nim kyotsqibil atokhan no ajo mishtino koit tipu mal toch khashnaxbil tochtnam chelkhub ajo schnaxilu matzok tojuntembel tukil kyonvel iltwit schnaxil tekabe yol tetnam chelkhub tunsan kshel oyit juntbanil awil chonte que wish te Catarina Chay es Héctor Guzmán Tunkyonvel akeshna silu machiok tohkabe nam tohtnam maltin moca San Martín Zacatepeques machiten kapkal kablaj shnapsal panchiyol tokyol okshel oid chonte te wishing Faustino López tuma tsonin tuntok shnapsil tohtbanil tohtanam kapkan maten junkal belajlaj shnapsal es ajoshna silu matzok tunkyonvil wishing Eli Ricardo Pérez Rojas es Israel Manuel López kiaqila unl es jupel schnaxil machibinchet tukiltonvil nejanel tekuliliol mam Ana López es tukiltonvil wishing David Tirado hatumle machikait al kieque nam hatumel tuntok el schnaxil es juja unl machikait tuntok onit ajokiaqen Schnatzal nishikibinchang khatumel tuntok onit aqul nishikibinchang schnatzal kyukil qxhalil tbanel na bel ma kyaqonkeya bilante machash schnatzal tih monte matzahyak ankeya khatum machets pantate schnatzal moqamachash duhunins khashnats bil qiltehun shnats bil bilami matzahyak ankeya matsampong ambel hal matsunchiyak etkeya alketumel tonchiyak anna qiyol mam kieqekwal atun hun ambel teqe hun ambel teqtan ma hun ambel kekwal ton tban kyon ton mitsi yah bel kiekha iksun matsi yah bel dokh kichwinqlal aqe qchman moqiqya at yah bel matsi dokh kyan qibel khala min chiqon ambel ton ti yah bel dokh kyan qibel qekwal quk al tah aho quk al ton chiqe aqo ashnatsal ish aqo mambakh aqo chubakh aqo tukha atsin don chiqe juntbanel nabel juntbanel shnats belkon min tsokshqan tukchiwe qekwal qanti tahblanqe qanqibel qanti toklenqe qyol qanti toklenqe qshbalun min tselqiq anqib min baqqiq anqib qsholsh atsin juntbanel don chiqpoqchan ahol aylish nabel atu tumel juntalaxbel tunchinqlale atu chileng ajoaron loshik yeket tip kachukchak mish kopinchang malong koschanki tip ajo jun ajo akomil ma ajo akomil skopinchang majikone kwenti junot banil akomil skopinchang kiyewuki atun ajo akobilong ang kaneta to knab qekwal ang ela to kut qekwal porque at tu melin she tsen shaq binchana in qoschante qekwal tsen tun chiyeketa matikone kwenti eyukin qoschan qekwal tip ajun cholila und. El reto es grande. El niño debe salir de primaria con dominio de 3 idiomas. El idioma materno, si mi idioma materno es español, pues va a ser español. Pero si es un idioma maya, mi idioma materno es un idioma maya. En este caso es el mam. Debe salir bien en español, en mam, en este caso, y en un idioma extranjero. Es decir, la mayoría va por el inglés, la mayoría. No estoy diciendo que es el único. Eso dice el CNB.
Entonces, solo ahí, ahora, ¿para qué? ¿Va a florecer para qué? ¿Para qué? Si aprendemos nuestro idioma y si aprendemos los otros elementos culturales como el tejido, como la espiritualidad y muchos elementos culturales tangibles, o sea, lo que se ve, y los intangibles, los que no se ven. Si enriqueciéramos esa parte, mejoraría nuestra vida y nuestra economía, nuestra situación política, seríamos incluidos. Pero realmente todavía nos falta que nos incluyamos, entonces participemos en eso. Atzan tohtnam chechman ahwa untlu matzok tohpakanil hatumel xel oit junchontet kewishin Mario Perfecto Tema Bautista Esh Santos de León tukukionwil matzakikon tunqponkanin kyukil xalil kyohletnam Atzan tohtnam china maten kabkal kabesh naqtzal bang chiyol tokyol Eshin chishnatsanti kyol Atzan xel oit chontet tekukil mokawishin Misael Eliseo Morales Ramos Esh tohtnamte mulkat machiten wuklach schnatzal Exel oit chonte te kugel moka wishing Javier Juárez Chonte aqi wishing aqi qiltwitsaquntl machi onin tixnaqselu Esh chonte ke schnatzal machi kqon kyotsqibil ke qishnatzal Esh chonte te la junge schnatzal tung maqet kuh tixnaqswil tun tok tipumal qanqibil esh qiyol kyojel khashnatzwil Kie ashnaqtzal matzel knik atih al kiet cholul shnaqtzbel nim tsalaqbel teweya bish nim tsalaqbel tekeya ton la kie matzahon abel keya matzel knik atih al kietum shnaqtzbel khala aqiya khachipoq chang tih tomit kubnah qe qanqibel tomit kubnah qe qiyol tomit kubnah qnabel atzango il tih ton tbakh Kshimanateh, Biston Chikinakonateh, Ahonabel. Kekiol mam chitsan ka aho hunyol nim at tutspashel aho nim schalen chiol teh. Iktsang mam kiche kakchikel tuk ekchi kyahek betiol. Chitsan ka akeyolu nim kashalen chiol teh bishin laish kumnach chitsan. Ashpalatok lai kumnach kekiol. Chitsan ka ate mam ahonyol laishkupna momi atjonyol nchiyol nshkalte idiomas en peligro de extinción. Nya palatok shmam kishol ajo muash ik shmam tok kishol keyol ajo. Bam palachiyol ke ne te kiyol mam hala atnem kamib nchiyol nter. Entonces, atzan hatum mensaje, tontche, tontcupnach junyol, tontox en peligro de extinción. Tengo el gusto de presentar el trabajo realizado en las clases que recibimos. Gracias por compartir estas enseñanzas, pues fueron muy buenas para mí.